خیلی که همه میدونه بهار آمد. اکنون همه در تلاش توی معرکه ها است و همه بسیاری مهاجران که در دور از وطن هستند میخواهند که خانه‌دار شوند، یعنی توی کنن، زن بگیرن. نرخ سراینده ها را برای توی یعنی زکات رفتن چقدره ما تخمینا میبینیم که چند قای و چقدر ارزش دارد. риста интихоби хурду калон. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош. салому алайкум бародарон ва хӯҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам мисли ҳамеша Али Акбар. оё нархи сарояндаҳо барои рафтан ба тӯю маъракаҳо чӣ қадар аст ва чӣ арзиш дорад? хостем ки ана ҳаминро тахминан, ин аниқ нест. дар аввал мегӯям ки ин ягон аниқ надорад, аммо тахминан ҳаст ки ҳамонро барои шумо мефаҳмонам. агар як чизро ман худам фикр мекунам ки мисол шахсе ки дар деҳот зиндагӣ мекунад ва сарояндаҳое ки дар Душанбе ҳастанд, шумо аз шаҳр ба деҳотро сароянда мебаред. ин як намуд чиз мешавад ки мисол нархи ҳамон боз зиёдтар мешавад. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанӣ ҳастам, кадоме ки ба тӯю маъракаҳои худ сарояндаҳои маъруфи тоҷикро даъват мекунанд, нарху навояшонро мо тахминан ба шумо мегӯем. ва албатта ки ман фикри шахсии худам мегӯм ки мисол агар ки хаяки мегӯем ки дар оянда як бор мешавад ва ман ин фикри худам мегӯм ки мақсади ман чӣ аст дар ин ки агар нафаре ки дар деҳот аст ва дар муҳоҷират дар он қадар хунукиҳо кор мекунанд, фаъолият мекунанд, меоянд барои зангирӣ ва мераванд, мисол ман намегӯм ки нарен закас накунен мисол сарояндаҳоро, балки ман мехоҳам ки ҳаминро гӯям ки мисол дар пуле ки дар ҳамон сароянда медиҳед, як соли дигар шумо бароҳат ба муҳоҷират намераведу мисол мешинен бо ҳамроҳи ҳамсаратон, оилаатон роҳат мекунед бе қарзу қавола. аммо ман ба хотири шумо нархи сарояндаҳои тоҷикро ба шумо мерасонам. барои пешрафти кор мо якум дар видео лайк монед ва видеоро худёзир дар имо, ватсап, контакте ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. мегзарем ба қисми видео. бале, ногуфта намонад ки инҳо тахминан ҳастанд бародаро. якум сар мекунем аз акаи Қадами Қурбон ки ин хел сароянда ростига бигем рекордзадагӣ набуд ва хостем ки якум аз акаи Қадами Қурбон сар кунем. акаи Қадами Қурбон нархе ки ба тӯи маъракаҳои шумо меравад аз 2000 сомон то 3000 сомонро нарх дораду рафта тӯи маъракаи шуморо мегузаронад. ногуфта намонад ки баъзеҳо мегӯянд ки мисол нархе ки тӯи маъракаи шуморо обод мекунад 2000 сомон ай, не ки агар ба тапончаш бирава 3000 сомон ай. мегзарем ба Бону Фарзонаи Хуршед
که در حقیقت بسیار مخلص دارد. نرخی که مثال با توی معرکه شما میرود فرزانه خورشید از $1200 تا $2000 را ارزش دارد و میرود توی معرکه شما را آباد میکند. یارم یارم نکنه جدای زمانه با خنده و باز دل ربای زمانه ای با خنده و باز کشم آمدتر با خنده و باز کشم آمدتر هرگز ندیدم این گلی بادم بدتر انا یا انا یا انا کی داره آرامه انا یا انا یا انا کی داره آرامه اگلوزی بردارم و داغو بجگردم. بله، یکی از سراینده های معروف تاجیک جانیبک مرادوف که در حقیقت در داخل تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان یعنی در افغانستان باشد، ایران باشد و دیگر دولت هایی که با ما همسایه هستند در آنجا هم رفته اشتراک میکنند. جانیبک مرادوف توی شما را با ارزش از $3000 تا $4000-5000 را ارزش دارد. بله، باز بسیار شما مراق میکنین، یعنی فکر میکنین که زلیخا مامچای و چند پول توی آباد میکنن. ما میگیم اوزی زلیخا مامچای و تخمینا از $1800 تا $2000 را توی معرکه رفته توی را آباد میکند، یعنی بزم میگذراند. و میایم با اپای فیروزه حفیظова. اپای فیروزه حفیظova بسیار در اینستاگرام مشهور هستند. این حال خیلی که شما در اینستاگرام میبینید فیروزه حفیظova بسیار هم وقت روزش در توی معرکه ها میرود و این رو انیق گفته نمیتونیم. از $700 سر میشود. میایم با شبنم سوریا. شبنم سوریا نرخی که با توی معرکه ها می رود از $3000 تا $5000 این تخمینا است. توی را با بوگی میگذرانند، یعنی اکی بابا رجب توی معرکه ها می رود از $400 تا $600 را ارزش دارد. اینها همشون البته که تخمینا است، انیق نیست. اکای سنگلی میرزایف توی معرکه های شما رو از $700 تا $1000 رو رفته در توی شما اشتراک میکند و توی شما رو آباد میکند.
پیشم میگذره این بردار بیارن و پیشم میگذره یار کدی کار دار یک لحظه بخار دار آیان کدی کار دار یک لحظه بخار دار یک زمان پیشو بشیدی دلی نگار دار و گله بسیار دلی نگار دار و گله بسیار و میم با سراینده که از شهر کلوب هستند اکای ظفر ایوبی. اکای ظفر ایوبی توی معرکه های شما رو از $700 تا $1000 رو میگذراند. این البته که تخمینا است. فریدون خورشید توی معرکه های شما رو از $900 تا $1500 رو میگذراند. و در شبکه های اجتماعی البته که بسیار نگینه امونقلова رو تماشا میکنند و مخلص زیاد دارد. این سراینده تخمینا از $1800 توی معرکه شما رفته توی معرکه شما رو آباد میکنند و البته که اینها همشون تخمینا هستند. اگر شما باز یگان سراینده که دلخواه شما هستند میخواین که نرخ نوایی که به توی میروند مثال انا همونها رو هم گپ زنید، ما حتما فهمیده با شما این گونه نوار میکنیم. برای پیشرفت کار ما ویدیو رو در ایمو پدیلیت کنید و نزدیکان خود رو هم گپ زنید. در همین ویدیو لایک مونند. باقی سربلند خونه آباد باشید، خوشبخت باشید. اینها همش میشوند. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.